kugira ngo ujye mu murongo udasobanye wo gusobanukirwa Amavubi. Ubwo nyine mbere ko tubabwira amavu n'amavuko y'Amavubi, banza witegereze iyi foto. Iyi ni ifoto y'Amavubi imaze imyaka 25 kuko yafashwe mu 1999. Abasore ubona bagatuza nk'abadateze gusubira inyuma habe na bareba badahumbya, amaso yabo yerekeje kuri kamera, nta ufite umwanya wo guhindukira, mbese intumbero yabo ni imwe nk'uko babona. Aba rero ni Amavubi Rwanda B yaserukiye igihugu ubundi agatahana igikombe cya Sekafa mu Rwagasabo. Uhereye iburyo ku bahagaze, Munyezamu Ishimwe Claude Bantuja, Ndindiri Mugaruka na Gashweka Faustin. Abapfukamye ni Sibo Abdul, Munyaneza Juma, Habimana Sostene. Abicaye ni Rusanganwa Fred Intare, Mupindi Yves, Nshizirungu Hubert Bebe na Muronda Jean Pierre. Noneho reka tubikore gutya. Iyi foto reka tube tuyivuyeho, turaza kuyigarukaho nyuma tuyivugeho twitonze. Nari ntaratangira kwari nko kubasuhuza nk'abantu tutari duherukanye kugira ngo manze mujye mu murongo udasobanye wo gusobanukirwa Amavubi. Muraho ariko abo mu Bwanacyambwe, abiyo mu Kinyaga no mu Bugoyi murakomeye. Muraho mu Nduga no mu Buganza, yewe abo mu Mutarabyumba na Ruhengeri namwe sinabibagiwe. Abadukurikirana ibwota Amasimbi namwe ndabasuhuje. Amavubi reka tuyahera. Igihugu cyabonye ubwigenge tariki ya mbere Nyakanga 1962. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryashinzwe mu 1972, ryaje kwemezwa nk'umunyamuryango w'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA ndetse n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF mu 1976. Umukino wa mbere uzwi w'aya mashyirahamwe u Rwanda rwawukinnye tariki ya 29 Kamena mu 1976, aho rwatsinzwe n'u Burundi ibitego 6-2 mu mukino wabereye muri Gabon. Bwa mbere mu mateka ikipe y'igihugu ihamagarwa byari mu 1964, ariko byari gukora imyitozo gusa. Harimo abakinnyi nka Butare, Haridi, Kamatari, Rutanga Pierre ndetse na Shimyumurwa Denis. Yongeye guhamagarwa mu 1970, irimo abakinnyi nka Runyinyambaraga, Shimyumurwa, Donati, Kamatari, Ngezi. Nabwo byari gukora imyitozo gusa. Ibisanzwe usanga amakipe y'ugo bafite andi mazina azwiho cyangwa se nicknames, akenshi agenda yisanisha n'inyamaswa z'inkazi mu kugaragaza ubukana bw'ikipe yabo. Inyamaswa zifite icyo zisobanuye mu muco wabo cyangwa ikindi kintu gifite ubusobanuro cyane kuri icyo gihugu. Nka Uganda yitwa Uganda Cranes, imisambi ya Uganda. Iyo urebye mu ibendera ry'iki gihugu harimo umusambi. Tanzania ni Taifa Stars, inyenyeri z'ijuru. Cote d'Ivoire yitwa Les Elephants cyangwa se inzovu n'andi menshi. Ese kuki u Rwanda rwemeye kwitwa Amavubi? Iri zina rifite ayahe mateka muri ruhago? Mbese amavu n'amavuko y'ikipe ni ayahe? Ibigwi byayo n'ibindi byose wibazaga kuri aya Mavubi y'u Rwagasabo ugiye kubisobanukirwa. Mbahaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho kandi yizewe utasanga ahandi. Mbahaye ikaze mu rw'imisozi igihumbi, aho isuku n'umutekano bidahagije ahubwo rwarahiriye guserukana intsinzi no muri ruhago. Nk'ibisanzwe ndi Penuel Muvandimwe. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube, kora subscribe kandi no kukazogera kugira ngo ujye ubibona mu ba mbere. Nunyurwa n'iyi video ukande like. Ikaze. Rwanda rwahisemo kwitwa Amavubi, agahoho kinigwa habiri ariko kagira ubukana. Akenshi ubwumva iyo kakurwinze. Iyo bajije abantu ntabwo bakubwira umwaka nyirizina ikipe y'igihugu yahawe kabyiniro k'Amavubi. Izina ryafashe kugeza n'uyu munsi. Kanamugire Aloyize wakiniye ikipe y'igihugu yahamagawe bwa mbere igiye gukina mu marushanwa yo mu 1976, yabwiye ikinyamakuru cyo mu Rwanda cyitwa Isimbi ko nabo batazi aho igitekerezo cyavuye, ariko icyo gihe babwiwe na minisiteri ko batanze itangazo mu baturage ngo batange izina rya kwitwa ikipe y'igihugu, ubundi bagatoranyamo Amavubi. Yageze ati: mu by'ukuri kuvuga ngo iryo zina ryavuye he, kuko icyo gihe nanjye nari nkiri umukinnyi, ari byo nagiye numva ntangiye gukora muri iyo minisiteri. Ni itangazo ryatanzwe mu baturage bavuga ngo buri wese arebe izina yakwita ikipe y'igihugu. Batanze amazina menshi, ariko nyuma yaho bemeza ko ikipe izitwa Amavubi. Bambwiye ko uwaritanze impamvu yarisemo ari uko Amavubi arwinga ntashireyo. Ararwinga agashira ejo hakaza ndi, kandi nayo akarwinga. Icyo nicyo gisobanuro bampaye.
bwa mbere mu mateka ikipe y'igihugu yahamagawe igiye gukina amarushanwa hari mu 1976 yari igiye gukina amarushanwa muri Afurika yo hagati Central African Football Competition ryabereye muri Gabon yatozwaga n'Umudage Otto Pfister. Bamwe mu bakinnyi bahamagawe icyo gihe barimo bapfakurira Alfred Kamatari, Ndiramiye Gabo, Antoine wa Nyanza, Karenzi, Aloyizi Kanamugire, Deo Kanamugire, Shimiyumurwa Rutanga, Nyinyoni, Donati, Mike, Jomapiri, Barabwiriza Runyinya n'abandi. Iri rushanwa ni naryo rigaruka mu bihe bibi u Rwanda rwatsinzwemo ibitego byinshi mu mateka yayo, uretse kuba baratsinzwe n'u Burundi ibitego 6-2 mu mukino wabo wa mbere batsinzwe na Cameroon ibitego 5-0. Tariki ya 7 Nyakanga 1976 rutsindwa na DR Congo, icyo gihe yari Zaire, hari tariki ya 12 Nyakanga 1976. Ibi byiyongera ku bitego 5-0 Amavubi yatsinzwe na Tunisia tariki ya 10 Mata 1983 mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika Tunisia. Kubera jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, u Rwanda rwisanze mu bihe bitatumbaga rwakira umutima kuri ruhago, ndetse na nyuma ya jenoside rwafashe imyaka kugira ngo rwisuganye, ari nacyo gihe imisambi ya Uganda yayadonze inshuro 5 zose nta rubori rw'ivubi rwabashije kuyihamya. Hari tariki ya 1 Kanama 1998 mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cyo mu 1998, u Rwanda rwakuwemo na Tunisia mu ijonjora rya mbere. Icya 2002 rwakuwemo na Cote d'Ivoire mu ijonjora rya mbere. Bimwe mu bihe byiza bitazibagirana u Rwanda rwagize harimo kuba Rwanda B yarigukanye irushanwa rihuza ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba niyo hagati CECAFA mu 1999. Hari nyuma yo gutsinda ku mukino wa nyuma Kenya ibitego 3-1 bya Ndenderi Mugaruka, Shizirungu Hubedi Bebe na Ndizeye, ni mu gihe Kenya yari yatsindiwe na Kimoyo. Icyo gihe u Rwanda rwari rufitemo amakipe abiri, Rwanda A na Rwanda B. Impamvu ni uko igihugu cyabaga cyakiriye cyahabwaga amahirwe yo kugiramo amakipe abiri. Igitego cy'umutwe cya Jimmy Gatete ku mupira wari uvuye kuri Ntaganda Elias cyahesheje u Rwanda intsinzi imbere ya Ghana kuri Stade Amahoro tariki ya 6 Nyakanga 2003, ndetse ruhita rubona itike y'igikombe cya Afurika cya 2004 cyabereye muri Tunisia. Akaba ari nacyo gikombe rukumbi u Rwanda rwitabiriye, ndetse benshi bakurikirana umupira w'amaguru bemeza ko ari byo byishimo bikomeye cyangwa intsinzi ikomeye Amavubi yagize. Muri iki gikombe cya Afurika ntabwo u Rwanda rwabashije kurenga itsinda A rwari rwisanzemo, rwashoje ku mwanya wa 3 n'amanota 5. Nyuma ya Guinea ya kabiri yari ifite 5, Tunisia yari ifite 7, mu gihe DR Congo yasoje n'ubusa ari ku mwanya wa nyuma. U Rwanda rwatangiye rutsindwa na Tunisia 2-1, Ziad Jazir ku munota 27 na France Rudo Dosi Santos ku munota 57 nibo batsindiye Tunisia. Ni mu gihe u Rwanda rwari rwatsindiwe na Joao Rafael Elias ku munota 32. Umukino wa kabiri rwanganyije na Guinea 1-1. Karim Kamanzi niwe watsindiye Amavubi ku munota 93 yishyura igitego cya Abubakar Titi Kamara wari watsinze ku munota 49. Amavubi yasoje itsinda DR Congo igitego 1-0 cya Said Abed Makasi ku munota 74. Mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2006, Amavubi yatsinze Namibia mu ijonjora rya mbere, ariko isoza ku mwanya wa nyuma mu cyiciro cya kabiri nyuma ya Angola, Nigeria, Gabon, Zimbabwe na Algeria. Ibitego byinshi Amavubi yatsinze mu mateka yayo hari tariki ya 13 Ukuboza 2007 Dar es Salaam muri CECAFA, ubwo batsindaga Djibouti ibitego 9-0. Karekezi Olivier yatsinzemo 2, Ahmed Abedi yatsinze igitego 1, Kamara Bogota Rabama atsinda 3, Roger Tuyisenga atsinda 1, Elias Uzamukunda atsindamo 1 na Hegman Ngomerakiza nawe atsindamo 1. Tariki ya 10/2019 Amavubi yatsinze Seychelles ibitego 7-0 hari mu ijonjora ry'ibanze ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2022. Jacques Tuyisenge na Medi Kagere buri umwe yatsinze ibitego 2. Jihad Bizimana, Yannick Mukunzi na Hakizimana Muhadjiri buri umwe atsinda igitego 1. Reka dusubire inyuma ho imyaka 15. Amavubi yakinnye igikombe cya Afurika cya 2004. Iyi kipe yakinnye umukino ufungura na Tunisia nk'uko twabivuze mbere. Uhereye ibumoso abahagaze kuri iyi foto ni Nkunzi Ngoma Ramazani wari umunyezamu, Bizagwira Liandre Ndikumana Katauti Saidi, Karekezi Olivier na Nshimiyimana Eric. Abicaye ni Ntaganda Elias, Nshimiyimana Kanizi Usimbo na Bucya Desire, Mana na Sibomana Buduru.
Uretse igikombe cya Sekafa cyo mu 1999 Rwanda B yegukanye, Amavubi amaze kugera ku mukino wa nyuma wa Sekafa inshuro 5 zose ariko ntabashe kwegukana iki gikombe. Aho muri 2003 igikombe cyabereye muri Sudani, Amavubi yatsinzwe na Uganda ku mukino wa nyuma ibitego 2-0. 2005 cyabereye mu Rwanda, Amavubi atsindwa na Ethiopia ku mukino wa nyuma ibitego 1-0. 2007 cyabereye muri Tanzania, maze Amavubi nabwo atsindwa na Ethiopia ku mukino wa nyuma kuri penalty ibitego 4-2, ni nyuma y'uko bari banganyije ibitego 2-2. 2009 Amavubi nabwo yongeye gutsindirwa ku mukino wa nyuma na Uganda ibitego 2-0. Igikombe cyabereye muri Kenya. 2011 ku nshuro ya gatatu Uganda yongeye gutsinda Amavubi ku mukino wa nyuma wa Sekafa. Amakipe yombi yanganyije ibitego 2-0, aho ibitego by'Amavubi byombi byatsinzwe na Kagere Meddie. Bageze muri penalty Uganda itsinda 3-2. Yari yabereye muri Uganda. 2015 Sekafa yabereye muri Ethiopia. Uganda n'Amavubi nizo zageze ku mukino wa nyuma, nabwo Uganda itwara igikombe itsinze u Rwanda igitego 1-0. Umusaruro w'ikipe y'igihugu Amavubi ntabwo ari mwiza ugereranyije n'ibihugu by'ibituranyi nka DR Congo yegukanye igikombe cya Afrika cyo mu 1974, ndetse kujya muri iki gikombe yabigize akamenyero. Uganda yasoje ku mwanya wa kabiri mu gikombe cya Afrika mu 1978, ndetse kwitabira igikombe cya Afrika kuri yo si inkuru, bibi nkuru iyo itagiyeyo. Hari Uburundi, Tanzania ndetse na Kenya nazo zisa nkaho zirimo kugenda zisiga u Rwanda. Iba kenshi ubirebye usanga bishingira ku kuba nta gahunda ihamye hari yo gutegura ndetse no kwimakaza umuco w'iterambere rya ruhago rishingiye ku bana, cyane ko igihe abana bateguye batanze umusaruro nko muri 2011 bitabira igikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 17 muri Mexique. Muri 2014 Rwanda rubuze itike y'igikombe cya Afrika cya 2015 nyuma yo gutsinda Congo Brazzaville, ariko bagasanga Dadi Birori hari andi mazina akiniraho muri Congo. U Rwanda rwacitse ku muco wo guha abakinnyi baturuka mu bindi bihugu bwene gihugu ngo bakinire u Rwanda, aho n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yigeze kubigaruka avuga ko kugura abakinnyi bazana mu ikipe y'igihugu uretse no mu Rwanda nta n'ahandi byigeze biba igisubizo, bityo ko bikwiye guhinduka ahubwo bagashyira imbaraga mu gutegura abandi. Perezida Kagame ni kenshi yagiye agaragaza ko ashyigikiye ikipe y'igihugu Amavubi ariko yikamutenguha, kugeza aho yanasabye ko gukina babireka bakajya bakurikirana iby'ahandi babizi. Kuva mu mwaka wa 1930 igikombe cy'isi kibaye bwa mbere kugeza mu 1994 Amavubi ntabwo yigeze yitabira iki gikombe. Mu 1998, 2002, 2006 yaviriyemo mu ijonjora ry'ibanze. 2010 yigeze kujya mu ijonjora rya nyuma ariko ntiyahirwa. 2014 yarenze ijonjora ry'ibanze gusa. 2018 ntiyakinnye ijonjora ry'ibanze ariko yaviriyemo mu cyiciro gikurikiyeho ukuwemo na Libya ku bitego 4-1. Mu gikombe cya Afrika cyatangiye mu 1957 Amavubi yatangiye gushaka itike yacyo mu 1982, aho yaviriyemo mu ijonjora kimwe no mu 1984. Yongeye kugarukamo muri 2000 aviramo nabwo mu ijonjora kimwe no muri 2002. Mu 2004 Amavubi yabonye itike y'igikombe cya Afrika, kikaba igikombe kimwe rukumbi Amavubi yitabiriye. Kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu ntago Amavubi arongera kubona itike yacyo, uretse cya 2015 yari yabonye itike ariko agakurwamo kubera umukinnyi Dadi Birori wakiniraga ku byangombwa bitandukanye. Amateka agaragaza ko Haruna Niyonzima ari we mukinnyi umaze gukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda imikino myinshi y'amarushanwa nta ya gicuti irimo, aho kuva muri 2006 ahamagawe bwa mbere kugeza uyu munsi amaze gukina imikino 105. Muri iyo mikino ari kumwe n'Amavubi batsinze imikino 33, banganya imikino 25, batsindwa imikino 47, binjije ibitego 102, binjizwa ibitego 125. Muri ibyo bitego afitemo ibitego 6. Ku itariki ya 26 Ugushyingo 2012 muri Sekafa yabereye muri Uganda, Rwanda rutsinda Malawi ibitego 2-0 harimo igitego cye, akaba ari ku mpuzandengo ya 43.33%. Hagiyemo n'imikino ya gicuti. Karekezi Olivier niwe ufite imikino myinshi, aho afite imikino 134, mu gihe Haruna ari 133. Nk'uko ububiko bw'umwe mu banyamakuru b'imikino mu Rwanda Nkusi Denis uzwi nka Mutangazaji bubitangaza. Ububiko bw'uyu munyamakuru kandi bugaragaza ko Karekezi Olivier ari watsindiye Amavubi ibitego byinshi, aho yatsindiye ibitego 38 mu mikino 134 yayikiniye. Ngayo rero nguko iby'Amavubi reka tubicumbikira ahangaha. Nimba wakunze ino video twakugejejeho kanda like, niba utarakora subscribe kandi yikore, kanda no kukazogera kugira ngo ibyegeranyo tukugezaho ujye ubibona mu ba mbere. Nje twabanye nari muvandimwe Penuel, iyi ni Mira Rwanda.
ndabashimiye mbifurije amahoro n'amafaranga tuzongere guhura amatavuna imitozo.